Yeah, buddy, go. All right, it's early in the morning. We're heading to Anahawan Island right now with our landlord from Starlight Moonlight Homestay. But yeah, she's kind enough to be taking us on a tour. We got the surfboards. Woo! We about to get it. Karong adlaw mo kami sa Anahawan or Amahawan Beach. Tapos kay isla dito sa Siargao. Magdula kami, mag-surf kami. Si Vivian, siyang tagiya sa homestay namo sa Moonlight. Dito kami mag-stay karon. So, mata kami sa iyang yuta dito, mag-surf kami, mag-jam, magkaon, malingaw. Tara! Rain, baby. Vivian, nagpagwapa na siya. Hello. Na-appeal siya sa Miyagi na video, sikat ni siya. Woo! Sige, sakat na. Ayaw mahulog, log. Sige Vivian, magunsa ta karon. Mag-ano tama punta ta sa Anhawan. Hawan, magunsa ta dito. Mag-surfing. Mag-surf ka? Listo ni siya, master ni siya mag-surf. Ikaw ra mag-surfing, hindi ako. Sige ka ulan, no? Sige ulan. Oo, dili. Ulan. Nosebleed ni siya. Woo! So, matag adlaw dire, ka ulan gyud. Karon gamirang adlaw, so okay. Dili lang ka ulan perme kuman. Ay, dili, permi, pero Kuman dili ka lang. adlaw lang. Sini lang adlaw. Oo, sino na Sila adlaw? adlaw. So, malakaw ta? Malakaw na ta. Let's go. This is paradise. Yeah, bro! Alright, Charlie, what's going on, bro? Alright, so we just landed in this island and it's insane. It really So is. sick. It really I is. wish I could hear though. It's a loud boat. You see that? Woo! Ay, dili ko kanungog. Sobrang kasaba, pero astig. Wala ko na-expect na mao ni kagwapo ang isla. Anhawan. Salamat, Nay. Anhawan. Anhawan. Yeah, maligo ta dire. Maligo Kag ta dire. ma-surfing. Grabe. Swerte kami, nagawas ang init, nagawas ang adlaw. So, diri kami Beautiful. mag-picnic, Very surfing, mag-snorkeling, ilupa na mong drone. Snorkeling. Tanan. And then swimming. And then swimming. Yeah, we Good go there. fun only. What if it just doesn't come back, dude? What, you're hearing? Yeah, my hearing, dude. What? What? I can't hear you. Huh? What? Hi, Nay. Hello. Yan. So, si Vivian, ako nanay diri sa Siargao. Ilongga daan. Ah, Ilongga, taga Iloilo. Oo, taga Iloilo. Siya Ilonggo sab. Oo, akong Ilonggo. Basta Ilonggo, gapo. Oh, basta Ilonggo, gwapo, gwapa kay kasakit sa sige ko. Oo. Sige, manawag ta. Charlie boy, Charlie boy. Yow! This is so sick. Woo! Morning balay ni mo, Nay? Oo. Balay ni mo? Oo. Taga diri ka? No. Oh, di ay? Wow, swerte si Nay. Nay, diri kami mo balay na? Oo. Sige, diri ko magtulog. Dili ka matulog. Ayos. Oo. Morning balay ni Nanay. Nay, unsa di ay imong pangalan? Miring. Mary? Miring. Mary. Emerita. And Rita. Oh, Emerita. Wow. Swerte ka, Nay, kay taga diri ka. Oo. Thank you. Ayaw mo balik sa Siargao kay guwapa ka dire. Oo. Kuya, kumusta kuya? Wait. Maglaba? Tabang mi? Wait lang. Nay, diri ka na nadako? Oo. Dire? Oo. Ano? Grabe, swerte ni mo. Swerte bitaw. I forgot to bring the snorkeling. I don't have. Okay ra, mag-surf kami. Sige, so tungod na adlaw karon, ipulupan ako ang drone kay siguro magulang nun niya, dali ka balo. I am not the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger. Got me in a twisted state of love, but I refuse to see it. Yay! Lobat na. Puti ka? Ako? Puti. Dili. Dili. Ako itom, ikaw puti. Oo, puti ko. Ikaw puti ka? Oo. Puro puti diri. Dili. Amerikano? Dili. Taas silong? Amerikano ako, Amerikano. Bisaya. Bisaya. Kano? Or kanubo? Asang gwapo dire? Dari. Pitaas ang kamot kung gwapo ka. Ah, usara? La. Joke lang. Alright, Charlie, show me your boot dots. Beep, 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 beep.
Come on, Sad. Come on, Sad. Como. Kinsa ka balo magbudots? Dili ka kabalo? Sige, patanaw. Budots dito, budots. Dali, dili, budots. Kabalo magbudots? Sure ka? Sige, hama. Sige, budots na. Wala. Yeah. Kitsa pa kabalo. Syara usa. Sige, daog si Dong. Daog siya. Woo! Salamat, Nay Vivian. Salamat. Woo! Sige, pre-game. Breaking ka, una kayo. Lami. This is prawn. Fish. Lami. Sige. So, mag-count sa kami before kami magdula, mag-surf. Kamay ra, tapos unya, mag-count kami daghan. Sakto? Oh, sakto. Sakto. Sakto mo niya. Salamat. Salamat, anak. Woo! Sige. Nakatindog ka na. O, nakitindog. Human kami mag... Ay, mo nga surfing. Dili man. Pero magkaton pa. Sige. Human kami magdula. Dito. Tapos nakita na ko si Charlie, naghulat siya namo. Nalingaw mga bata sa iya. Ay, sus. Grabe ni mo. Yan. Grabe langga kada po nga bata nimo. You hanging in there, Charlie? Oh yeah. Dude, just living the freaking dream right now. I know. I got all my friends. Look at all these homies right here. Yeah. All the homies. What's ang ngalan niya? What's ang ngalan sa kano? Pwede ka taon. What's ang ngalan niya? Pwede ka taon, Si Charlie. Charlie. Si Charlie. Yeah, buddy. Yeah. So, gikan ko sa dula. Tapos nikita na ko siya. Nalingaw mga bata, nagtipon sila. No? Astig. Kaloy! Uy! It's your boy, Kaloy! 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 Hindi Kaloy! Kaloy! Demo! Ay, guwapo! Gwapo ka? Yo! Ikaw ang pinagagwapo sa tanan. Dili! Dili, kinsa man? Ari! Ini! Mo di ay. Ikaw ang ikidua. Oh! Magdula ka? Oh! Sige, ikaw magbitbit. Oh! Ikaw dili! Sa board ba, ikaw magbitbit? Sige! Dili! Kaya mo? Ayaw na lang, siguro guba. Gamay! Kumusta, Day? Kumusta? 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 Okay ra. Kera! Wala ko kamot para mag-shake. That'd be so cool. Alright. It's Charlie's turn to surf. Yeah. Yeah. Just gonna go send it, Gonna go mate. send it, get a little pitted, eh? Die. Okay. All right. Surf time, mates. We're going surfing. There. Dito lang. Oh. All right. Let me see it, John. Let me see it. Guapo. Guapo. Hey. 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 Oh, shoot. This one's burning fire. Oh, there it is. Kumusta, bay? Para asan ni siya? Para asan eh? Pambot. Sa pump boat? Mag-fix sa pump boat. Wow. Astig. Ayos. So, mo ni ako migo na si... Kinsa di ay? Junior Porcarilla. Si Junior? Sige. Si Junior nag-fix. Nag-ayo siya sa pump boat. No? Nagluat ang palatik. Oo. Luat. Astig ba? Woo! Mayo. Okay ra ni ba? Okay kayo. Gwapo ang lugar ni mo. Oh. Swerte ka. Kahit tagad rin ka. Walay samok. No? Oh. Relax lang. Chill. Sige, di ba? Kung sino ang maayaw magbudots, magdaog siya. 10 pesos. 10 pesos. Sige. Sige, sayo! Pastilan! Jampong! Jampong! Unggoy ang kaile! Sige, sino nagdaog? Sige, kinsa nagdaog? Ikaw ni Aton! Si Junjun! Sino pa? Nagdaog saan? Nagdaog mo tanan? Tanan. Woo!
Dili, dawag siya pa yun. Ako. Grabe, nagdaog mo tanan. Oh! Sige, magbayad na kami kaya nagdaog mo tanan. Bibian, asa ta? Asa tomato? Sa iyong lupa. Kinsa magkuyog? Sige, kuyog ta. Ta. Sige. Si Kaloy. Aloy, Kuya Kaloy. Oo. Tutaliso dito. Sige, so magkuha kami butong. Sino ka ba magkat-kat? Sige, so sino magkat-kat sa ato ah? Ikaw? Ikaw magkat-kat? Hala, hala. Unggoy ako. Unggoy di ay? Sige, magunggay ka. Sige, go. Lihok. Unsay lihok sa unggoy? Log. Magkat-kat ka? Dili. Ako mukat ako sa lubi. Ikaw? Siguro mahulog. Oh. Alam mahulog! Alam mahulog! Tara. Ikaw, Bibien. Musaka ka? Magkat-kat Dili ka? ako magsakak, hindi ko balo. Sige na. Ha, damagi sa beach, dire. Oo. Karon, mato kami sa yuta niya. Oo, katuta sa lupa. So, nagpalit siya yuta dire. So, ipatanaw Patanaw dito sa beach. sa amo ah. Dali nang. So, grabe ka astig ang beach dire. Wala ko na-expect na paradise ka ayo. No? Yo. Taga dire mo? Yo. Swerte! Kinsay taga dire? Ako. Ikaw taga dire ka? Ikaw? Taga ko nagkiton. Taga dire ka? Ayo, Sabier. Ikaw nagdaog no? Kinsay ka ba mag-tumbling? Kabalo ka mo mag-tumbling? Sige, tumbling mo. As mo mag-tumbling. Lang tabling. Sige. Tabling. Hala. Hala. Usab. Last na. Wait, dali lang. Astig. John. Unsa nga na ako? Kuya Kaloy. Si Kuya Kaloy. Unsa nga na mo? Tipon. Si John. Jan. Ang nagdaog og budots. Unsa ni siya? Itlog? Unsa na? Itlog. Sa ista? Hindi. Sa balot? Dili. Lami? Kawikan. Dili sa lumot. Hala. Kasi ka nagkuha? Sa dagat? Paya. John, may uyab ka? Pili ka buok? 5. 5. Ako 6. Usara? Oo, maayo. Kaya dapat usara, no? Isa. Pero siya, 5 daw. Oh. Dahil ka Chikpoy? kakabdusan. Oo, ikaw, pila? Isa. Isa lang. Gwapa siya. Isa. Dili. Kili siya gwapa? Sa Manila ra kana ko manguya pa dako. Oh? Imong uyab, asa? Isa. Sa Amerika? Yeah. Yeah. Imong uyab. Down. Daghan, no? Isa ra. Ako ka. Isa ra, so tinimon 5. Jasmel. Oh? Jasmel. Daghan na, oy. Ikaw, wala ka uyab? Isa ka ba krakaw? Oo. John. Oh. Pili ka ni kabuok. Isa. 2 na? Oh. So tinimo usa? Ang ako kwan. Oo, pero gwapa siya. Oh. Gwapa kayo. Isa. Morena girl, itom? Or puti? Puti na ako. Si Dayan. Puti, imo ah. Enang. Negro. Itom. Oh, gwapa yung itom, no? Gwapa itom. Isa. Ako. Anila mo kwan. 20 kabuok? Kuya Kaloy. Imong mga uyab? Oh, Kaloy. 20 kabok? Kuya Kaloy. Grabe. Kuya Kaloy. Dira ka na ako manguyap. Puro mga chick boy din na. Dre. Chick boy sila. Artista na mo? Have you ever had kinilaw? Raw fish? I've had raw fish. I haven't had canilo. Yeah. I'm excited to try it. though. Kinilaw, unsa ni siya? Vinegar? And ista? Lami. Humot. Humo. Humot. Humo. Yeah, humot. Humo. Smells good. Yeah. Humo.
Kauna. Bayot. Still exotic. No. Bayot, gwapo. Bayot. Dili di ay, may uyab di ay no. Just guwapo. Alright. Kaunta. Nay, kaunta. Oh, sige. Mauna ka? Ayos. Kauna ka mo kay ako. O, kauna Salamat, ka mo. mama. Oh, nahulog. Sige. Lami. Kinilaw, lami. Halang pa. Halang. Di siya. Di siya Halang. kabro na halang. Siguro mailan na to. Gusto mo halang. Gusto ka halang? Oo, dili. Odele. Oo is yes and dili is no. So, oo or dili? Oo. Yes. Arada kinilaw na ma Oo or dili? kinilaw na makahang. Or dele. Dili. I said, is it halang? Is it spicy? Oo or dili? Dele. Dili? Not spicy? Gamay ra? Dele. Dili. Di siya halang? Sakto ra? It is spicy. Yeah, isaw-saw. Dip it. Saw. Yes. You like that? Oh. Oo. Yeah, spicy as hell. Oo. Oo. Dili. But tasty. Very tasty. Tasty. How do you say? Lami. Nami. Lame. Lami. gid siya. Nami gadya. Sa mga ginadlaw, nakaila kami ni Charlie. Charlie. Sa mga ginadlaw, nakaila kami ni Charlie sa Moonlight Hostel. Moonlight Homestay. Tapos kagabi, nag-uban siya namo masayaw. Listo di ay magsayaw. Maayo siya magsayaw. So nagkuyog siya namo. Karon, naano siya? Lingaw. So, ayos. Hari ka mo sa lugar sang Anhawan. Alright. Tell me about this island. What do you think about it so far? What do you have to say about it? Island is so sick. So sick. So sick. Okay, why is it sick? Lamisha Bahana. Lami siya bayana. All right. Oh, right in the kisser. All right, Charlie. This is Yeah. your first time in the Philippines. It is the first. What do you have to say about the Philippines? Well, Philippines has been just an amazing place so far. Okay, all right. I mean, just take a look around. This natural beauty. Oh, wow. Beautiful kids, beautiful dogs. Very native. Just had to say hello to us. You can see. You Yep. can hear- Hi. Oh, Hi. Oh. oh, shoot. All right, so you heard it here first, folks. It's a great place. We're having a great time. This is a beautiful island. And yeah, we're gonna go check out the rest of the island because it's awesome. Why not? Why not? Just why not? All right, let's go. Gabe, Ayos. think fast. Oh, very nice. Very beautiful. Press nimo. Beautiful. Who, me? Hinday. Tumbling ka? Tamling ka din, Day. Nay. Grabe, swerte si Nay kay taga diri siya nadako. Unsay imong suti? Salamat na inis. Ay, salamat Kamon. dili kami magpasalamat sa imo. Salamat Kay ikaw ang taga dire. Oo. Nakakanhi Yung ka mo din eh. microphone Siguro there. pohon, mangin salingan ta. Oo. Sugot ka? Wow, sige. Hey Sebastian, teach him how to duggy. Oh, hey, yeah, yo. Hey, yeah. Oh, shoot, nahulog. Look, birdots. Beep. Good boy, go. Buang si boy, buang Buang ako. daw. Buang daw. Buang ako. Your microphone. Microphone. How do you Vivian. say the Anhawan? And It's a Hawan. beautiful How do you find it? Beautiful place. What do you think about it, though? And Hawan. Anhawan. Very, very beautiful. How do you say? How do you say beautiful? Maganda. Ano? Dili, guwapa, Guwapa. nindot, Nindot. nindot ang lugar. In Nindot ang Hawan, lugar. guapa. In Hawan, guapa. Anhawan. Basta anahawan, guwapa. Guwapa. Daghan lamok. So many mosquitoes. Oh yeah, I think so. Mosquito bites. Eating The alive. mosquito bites attack. It's a bloodbath. Grabe ka katol, akong likod. Kikaon ko sa lamok. Sige, ilabay na mong kwarta. Oh no!
Taas ha? Woo! Gani mong gikuha? Wow, hapir, hapir. Astig. Dagan na. Wala. Pilay mo ah. Upisuro ako. 20. Grabe ka. Basta, Iya, basta. Tara. Kumana ta? Kumana? Mana ta, mauli na ta. Muli na ta.